Bamwe mu banyagihugu bafungiwe mu bigo ngororamuco batabaza basaba ubutegetsi guhindura uko abafungiwemwo bafata. Ubundi ugiragamo umunsi wa mbere bakagukubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti yo kukorosha, mbese ibimeze nk'ikinya bagutera wakomeretse cyane ndiwumva uburibwe bahambiraga umukandara n'umuntu abakenyeje akaba ari gukubitisha mu mutwe. Batanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana. Mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageze hariya bafataga amakaburi abiri bakayazinga bagakubita bakazana n'inkoni z'iminzenze. Abapolisi baba bafite inkoni z'iminzenze bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi. Buriya natashe mu mutwe w'amashundu najaga ndakandisha amazi ashushe kabisa. Ntabwo aba ari ukugura ahubwo haba harimo n'ubwicanyi. Ubundi umuntu uvuye hariya taranzite mu mugongo, hano mu mugongo kubera inkoni aba yarabaye umukara barakubita bagakubita nta mbuho. Bashimangira ko inkoni ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi, naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo. Mu gitondo kare bakaduha agakombe gacagase, nimugoroba saa 11 bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori k'impungure. Ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita, baje kutwogereza muri sare bari kudukubita buri gihe. Mbese baraboza se gute nugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 duspose urugero bagaterura igitango bakajya baraturura amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita. Zirankoni badukubita ni izo kutwica, ntago ari izo kugira ngo umuntu cyakireke, ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho zindenga kamere nk'izo basanzwe badukubita bigatuma ubuki ihebe kurenza uko wari umeze. Twakoze icyo nashimiye banarigishaga bavuga ngo turi ingange za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere, imihigo bayigize indego. Nico kintu batwigishaga. Abenshi biciye hariya barahagije, hari igihe umuntu amara gupfa bakaja kumutebeza muri fosi. Arabo biciye yose batatu nje mvungiyeho mu kwezi kumwe, ari ibyo biri inyuma ngaguca bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha. Raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda agatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi. Iyo umwaka ushize wa 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo, icya Muhanga, icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icya Nyabishongo muri Rubavu, igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo.